Easy Capital. aho ubumenyi buhurira n'amahirwe. Izere ejo heza twige twubake. Easy Capital. Subscribe today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amazina nitwa Yahya Hagenimana, president wa organisation yitwa RUMSO. RUMSO bisobanuye Rwanda University Muslim Student Organization. Iri ni ihuriro ry'abanyeshuri b'abayisilamu biga muri kaminuza zo mu Rwanda. Twagize amahirwe yo gukora amahugurwa agamije guhugura abanyeshuri b'abayisilamu biga muri kaminuza zo mu Rwanda ubumenyi bw'idini ya Islam. Ibi byabaye ku bufatanye n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, aho umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ukunze kuba hafi y'urubyiruko, ariko by'umwihariko uyu munsi tukaba twabanye n'ubuyobozi bwacu mu gikorwa cy'amahugurwa yo guhugura nyine abanyeshuri b'abayisilamu biga muri kaminuza zo mu Rwanda. Ibi ngibi rero bifata icyambere, bifata nk'amahirwe akomeye ku rubyiruko ruri kubyirukira muri iki gihe cy'ubuyobozi bwiza bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Icya kabiri, tubifata nk'amahirwe yo kunguka byinshi mu bumenyi bw'idini ya Islam. Ibi ngibi ntabwo byigeze bikunda kubaho na mbere, kubera yuko bigaragara ko abanyeshuri b'iki gihe cyangwa se urubyiruko ruri kwiga muri kaminuza zo mu Rwanda muri iki gihe rufite ayo mahirwe yo kuba rwazakura mu bumenyi busanzwe twita ko ari ubumenyi bw'isi, ariko bakanakurana n'ubumenyi bw'idini ya Islam. Rero ntabwo byakunze kubaho kuba umuntu yakwiga kaminuza isanzwe ariko kandi akanayisoza afite n'ubundi bumenyi butandukanye ku idini ya Islam. Ibi rero turabishimira by'umwihariko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda udahwema kuba hafi y'urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rwiga muri kaminuza zo mu Rwanda rw'abayisilamu. Ibi ngibi bitwereka ubuyobozi bwiza dufite, bikanatwereka imigambi myiza ubuyobozi budufiteho bwo kuba butuba hafi bukanadutegurira amasomo ajyanye n'idini yacu ya Islam, cyane yuko birafasha iyo umuntu asoje amasomo ye asanzwe twita ko ari amasomo y'isi, ariko kandi akayasoza afite n'icyo asobanukiwe ku idini ye y'Ubuyisilamu. Bimuhereza kuba yagira intangiriro nziza yo gushakisha imibereho, ariko bikanamufasha kwirinda bya bindi bishobora kwangiza idini ye, kubera yuko afite ubumenyi bubiri. Afite ubumenyi bw'idini ya Islam, ariko akanagira n'ubumenyi azifashisha mu gushakisha amafunguro mu mpande zitandukanye z'isi. Rero ndashimira nanone abanyeshuri twabanye kuri uno munsi. Twarabatumiye baratwitabira, baza ari benshi, bigaragaza nabo ko bamaze bafite imyumvire myiza mu gukorera idini yabo ndetse no kwihugura ku bumenyi bw'idini yabo. Ndashimira nanone abafatanyabikorwa batandukanye baduteye inkunga kugira ngo iki gikorwa kibeho. Turashimira komisiyo y'urubyiruko mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda batubaye hafi mu gutegura kino gikorwa. Turanashimira kandi na buri muntu uwo ari we wese wagize uruhare atanga n'inkunga atanga igiye itandukanye, yaba ibitekerezo yaba umutungo, kugira ngo iki gikorwa kibeho. By'umwihariko turashimira nyakubahwa mufti w'u Rwanda udahwema kutuba hafi mu bitekerezo, mu bushobozi ndetse no mu bundi bufasha bugiye butandukanye tugenda tumukeneraho, akatuba hafi kandi akadufasha mu gukemura ibibazo tugenda duhura nabyo nk'abanyeshuri. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yagororera uwo ari we wese wagize uruhare kugira ngo kino gikorwa kibeho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Easy Capital.